Sigi topic asina balancing chemical equation. Chemical equation ama karamaina balance tawni eduni ko isam sambida aina huji takte basi easiest way ni ko trick way na khalabasi ai ko. So easiest way to balance given chemical equation ni trick ni ko inu start to example ga loina na yengsi kamaina balance yam line to the gate chemical equation ama yam line na kamaina balance tawni yengsi example ga loina na I first the traditional method the general loina mayam na tawna ibadu hana take duga next the trick to apply to ke ko example hana yengsi sigi examples chemical equation homne le ko si balance to hai ni ko ona first the balance to gi rule do hani ke rule number 1 the ko general traditional rule ni ko I know apply to do this issue apply to ni aduga trick to sai do ni ko rule number 1 the kai hai ge matam da balance all the element other than oxygen and hydrogen ga oxygen ga natana atopa element makayana balance to hoy ko aduga rule number 2 the balance oxygen balance to ko followed by hydrogen oxygen balance to lora matungda hydrogen on balance to ko aduga rule number 3 the go to previous step sida aina go to previous step ai si karino haiba matamda nangna element ama balance tawro loiraba matungda oxygen ga hydrogen ga means oxygen balance tawro matungda sunang hana gi previous step rong chalaga nanga sa balance to element to balance tawro mu yeng darka hoyba samana na hydrogen balance tawro matungda su nanga sa balance to kriba element oxygen ga to element makhage do mu previous step da chalaga balance to yeng darka hoyba ko aduni ko ina go to previous step ai go to previous step as example ga loina talkana gyan tra kan ko to sigi example is yenga first man pc fe plus H2O gives Fe3O4 plus hydrogen pure the rule gi matungina oxygen and hydrogen and natana atopa element makayana balance so am do the atopa element adi sigi example se kana da ta iron ka ta ko the first rule number 1 the nang balance so do ji kana no iron ji balance ne ko balancing iron ai step by step iri ke ko hojik tai si trick to nate traditional method to balancing iron balance so matam da from the right side id sigi product side sida ko iron kya yawi 3 left side sida iron kya yawi amakakta to manang ge ta de the 3 hapani so 3 Fe plus H2O ya to balance to 3 ko an iron kakta ne an balance to 3O4 plus hydrogen sibo khangi ko next rule number 2 the kare balance oxygen hai on a balancing oxygen balance to ko oxygen balance to matam da left side to oxygen kya yawi amma right side to oxygen kya yawi mari yabra right side to oxygen kya yawi mari left side to oxygen amma the balance to get di sigi sa akiba 3 do dum leira plus the kya hapani 4H2O duga Fe3O4 plus kali water aina hydrogen aina sa go to previous step ai so yengo aina go to previous step ai ko na huji oxygen ji balance to gore ko adu oi batar gadi nang sa hana balance to kiba iron do still balance tawri bra tawde bra yengo ko nang si 4 si hapsing ramina
iron to the balance to the wing. Iron kya lay still home lay, she does kya home. The balance I don't recall. Next, the third step to create balance hydrogen have recall the balancing hydrogen balance down. Hydrogen balance down matam the yellow. Left side hydrogen kya lay nippon, right side hydrogen kya lay mari, yes, unequal. Nippon wing at the city cap on it 4 half the Fe plus 4 is 2O give Fe 3O4 4 is 2. Yeah, hydrogen balance program balance to give oxygen iron balance to go to previous step. Iron kya right side is iron kya balance to oxygen kya mari left side right side is oxygen kya mari the hydrogen left side kya nippon hydrogen right side kya nippon the shigi equation balance equation shigi Chiniko, traditional method. No. Next example is example number 3 shidi. Homo ID. Nasana try to zero. Example number 2 shiga have a whole number. Example number 2 the MnO2 plus HCl L si masawa gadam ni ko mana capital injilame MnCl2 plus Cl2 plus kya water. She yung balance to yung rule gi matungina hydrogen oxygen nataba atopa element hana balance to ayam ko awda nang sidasu manganese hanto gi ko manganese hanto si manganese left side te kya lay amma right side te kya lay amma ado manganese balance to next hydrogen hydrogen oxygen gi tawjinge kana to botai chlorine to botai chlorine left side te kya lay chlorine amalai ko right side the kya like chlorine mari ado the chlorine jan balance ho ko MnO2 plus sida mari lai bani right side ado she kya apani 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus water jo khangin ko hojing nang na chlorine balance tawra matung sida nang sa balance tawgiba Mn do mo hangal la chatlaga balance story but to the ying ko balance kya sida kya no ji amalai sida kya lai amalai the balance story ko ana chlorine balance story matung the Mn ji balance am to lai le next oxygen balance story ji left side ta oxygen kya lai ani right side ta oxygen kya lai amma other balance story ko oxygen do di MnO2 plus 4HCl ai thadre ko balancing oxygen ga sa thawa do maina kitang sabjila me MnCl2 plus Cl2 plus kya apani 2 times H2O adu je nana hoji oxygen balance to gura matungda nana sa hana balance to giba element chlorine ga manganese ka do balance to be yo chlorine kya no mari balance to ri mari adum balance to ri ko Mn kya no amma balance adum to ri hoji hydrogen balance to hydrogen left side ta kya lai mari right side ta kya lai mari adu de shigi last ki equation ji kai wone balance equation wone kanani ko shigi last ki equation ji kai wone balance equation wone china last ki balance equation wone awna ina hojik trick hydro me ko trick lai bamaram kai gina matamda nangna kyam kuina element khudingi balance tawri khudingi na mamangi step hanga na chat pangam doino haba question am la ne ko means matam yam lawra ne nang element amu balance taw hana gi step to dong satpa amu balance taw hana step to dong satpa aduna nang matam yam chang kane ba adugi matam no shape tawna bagi damakta sigi trick ha to ni ko trick sia tasengna nang sigi
mayayisida trick si tasengna mayayisida apply taw yabra isin laga apply taw yabra haidodi apply taw yaroi ko ana sigi trick si apply taw doni ko trick si tasengna mayayide isin ba yabra ide isin ba yade hage ko maramdi nangna trick si apply taw ge tade nang man book ki maning umada answer city maning umada iuraga tare balance equation marakta isilakta ko trick tu yeng si ko example ga lo ta lage ko trick ta to NH3 plus O2 gives NO plus H2. Sini ko balance taw do shi ado ai hojik sidadi enga sai traditional method to to ko trick si nan tar do ni ado sigi trick si nang first time taw do ni na yam sang bo ino ubani ado bu nang once nang si apply to higher gadi ilai lai ra kane ko na trick si apply to matam da nang angka gi nuna sana lai batai ai ko simple angka ni sin do si simplification ni ko simple angka ni sin do kamai to si yengo first nang to do si sigi mamang makai si da e gum variable bi ko e de sina b de sina c de sina kya t bi ro aduga yauri element makai si tonga tonga ni bi ko ai ira ke ko hujik element kana an lai re nitrogen si bi ai ko next element kana lai hydrogen si dang bi si da hujik apply to simple math ni ko next kana lai oxygen si bi to pa no mo element lai bra lai tre ko ado si de yong sigi steps ni ko nang na yam da ka wi de si mun na yong kari gumba sigi equation ji balance to wa tar ga di left side level nitrogen masinga right side level nitrogen masinga mana doin aduidi sigi left side si da nitrogen kya lai ge yong left side se nang nitrogen ama ha ba ya de ko si da lai si kya no e ni adui bata ga di si kai ha nitrogen masing kya lai left side da e lai ha le aduga ato palai ba nitrogen lai tre ko right side si da nitrogen kya lai yong nitrogen kya lai si lai si bo khang ko karigumba balance equation ready sigi left side da label nitrogen masinga right side da label nitrogen masinga mana bam theba aduna si kai hapani si equal to hapiro si bo khang ko ay muka har ke equation ji balance to equation oi batar gati left side da label nitrogen ga right side da label nitrogen masinga mana neba aduna left side da nitrogen kya lai e lai ko right side da nitrogen kya lai c lai aduna ani si mana bam thoye next left side hydrogen kya lai 3 ni ko 3 maga cm ga do 3 lai right side hydrogen masing kya lai hydrogen 2d lai sisu balance of equation or ga di sisu mana bam to yani ko next oxygen left side kya lai 2b lai right side kya lai oxygen sida cm lai ra sida dm ga ko cm ga dm ga sina oxygen or next step yo next step ta nang sai sida lawriba a b c d c karambana khwaidagi yamna hanjillaga yawi yengo khwaidagi yamna hanjillaga yawdi yengo hoji ai counter ke a si kya yawi a amur anirak yawi ko sida e ma yawre si equation ji e ma yawre sida e ma ga yawre to a si kya yawre anirak yawi c ji kya yawi sida maga c jo anirak yawre d kya yawi d ju anirak yawre sida maga b di kya te yawi b di amak te yawi khwaidagi yamna khwaidagi yamdana yawriba poto aduma neglect tawbigro adu hojik kyoena b si neglect tawgro hojik a ga d ga c ga si yaw masing mane ko aduna nangna lawning ba ma 1 hello suppose ai let sida ko
A equal to 1 hello nang 2 ne hello si ko ke su kai de adu bu nang hore khol ko matam da angka da chawthut kini ha begini ne lo si nang na once na A si 1 ne lo ki matam da si equation je sin ji lo do therefore C kya ta ne C 1 ta ne ade hau ji po da nang kana value khange A की value khange C की value khange yari ko next da sidagi D की value puto ado A की value kya no 1 ado C kya ta ne sequence sin lo 3 ta ne equal to 2 d ta ne this implies D equal kya ta ne 3/2 ado hau ji nang A की value khange C की value khange D की value khange yari ko D की value khange next see the B की value put twice B equal to C की value क्या नो C की value 1 plus D की value क्या नो 3/2 यार देखो this implies twice B equal क्या था ने 5/2 LCM तो रोको 5/2 था ने this implies B equal क्या था ने 5/4 हो गया ये सीधा A की value खंगे C की value खंगे D की value खंगे B की value खंगे अब मसाम सागी C की value में कहीं C से सीजन भी रहो A की value क्या नो 1 means E just आ रहा है तो दिक्कत आई रहने ये नहीं स्ट्रेट में भी plus B की value क्या नो B की value 5/4 सीजन भी वो तो ये C की value क्या नो 1 E just आ रहा है तो ये वो तो नहीं भी plus D की value क्या नो 3/2 ने तो 3/2 सीजन भी इस तो सीना balance equation होता है अदुबु general है ना chemistry दा सीधा fraction ले लीजिए fraction है सीधा 5/4 सीगी सु क्या 3/2 सीगी fraction जी थम न दे लाले है बने न दे को थम न दे है बने अदुना सीगी fraction जी मांगन लो fraction मांगन के तारी fraction मांगन में means सीगी denominator की मशीन में कैसे मांगन लो है अदु denominator से मांगन के तारी न कहीं तो बताए denominator सीगी LCM ने into तो बता रहे को अदु into LCM ने into तो भी LCM क्या तानी 2 का 4 का 4 तानी यार को अदु सीगी 4 से ना whole reaction is into to biro the she force in into to the katane 4 in h3 plus 5/4 ga she 4 ga the she 4 ga she 4 ke chetone the she katane 5/2 aduga she force in into to the katane 4 in plus she 2 3/2 ga 4 ka na the she 2 she na she the 4 ka 2 thunge अदुगी 2 थुंगे 2 2 3 गदी 6h2 हौजिक बैलेंस तौबियो एलिमेंट नाइट्रोजन क्या ले लेफ्ट साइड त मरी नाइट्रोजन राइट साइड त क्या ले मरी बैलेंस तौरे हाइड्रोजन क्या ले 2f राइट साइड त हाइड्रोजन क्या ले 2f अदुगी ऑक्सीजन क्या ले 13 ऑक्सीजन क्या ले सी मरी अमो सी तरवा मो अदुदी सिगी इक्वेशन जे कई वने बैलेंस इक्वेशन ओरने खंगो को ट्रिक से अनन नंग हौजिक की सिगी pyramid equation ji trick hijina dana first time toro nang tab ngamba yengo tab ngamba gadi matam kyam sang yengo aduga ina taiba trick chi dasu amu yengo adu dana matam kyam sang yengo adu ai wo haijau hairaga di nangonda simasi sigi rule chi wan hijina wa haide ai di no da hairoi ko adu no gi apama do toro aina taiba sigi trick chi nungai ga na si apply toro hana gi trick tu nungai ga na hana gi apply toro adu I give a candidate, she not quite a shambra candidate. On next example, the wing is 6 seasonal. Next example, the ammonia plus Cl2 give nitrogen plus ammonium chloride. Balance throws a call. Balance so I don't take it. A half a gas in a B half a gas in a C half a gas in a D half a gas. 2 element maybe on first nitrogen layer. Canal next hydrogen layer. Next canal chlorine layer. 2 element layer. Later go. Left side the nitrogen car layer. E layer. Right side the nitrogen car layer. 2C layer. 2C. अदुगा सिदा नाइट्रोजन ले को क्या ले रहा D
ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯂꯦꯐ ꯁꯥꯏꯗꯇ 3a ꯂꯩ right side ta hydrogen kya lay 4d lay she should balance equation hoidi che manabam to next ta chlorine kya lay left side ta twice b lay equal to right side ta chlorine kya lay d lay next step ta sigi variable makai che te hanjin hanni khwa yamna yaw kana no yengo a kya yawi a anirag yawi c kya yawi c amok yawi d kya yawi d ahumlak te yawi adoi D do na 1 logi I shall log ko nang si dalaw bata agadi nang variable ani unknown oira ne aduna D do shall log let ko D equal to 1 hello once nang D si 1 logi baga ya ko therefore twice B equal to kita ani si equation 0 1 time this implies B equal to kita ani 1 by 2 nang hoji B ki value khang bro B की value खंग हो रहा अदोइदी B की value खंग तादे नंग सी कायदों सिन जाने ये हो B की value याव तीरो B की value याव त्रे को अदोइ सिदा मु ये हो D की value क्या नो 1 अदोइ सिदा सिन जिलो thrice A equal to क्या ताने 4 this implies A equal to क्या ताने 4 by 3 यार को A equal to क्या 4 by 3 ये की वैल्यू से कम यार को नेक्स्ट था सीधा उसी चलो A की वैल्यू क्या नो 4 by 3 equal to C की वैल्यू पुतो तो इनको twice C plus D की वैल्यू क्या नो 1 by 2 1 by 2 यार बा अरे C मुझे नंग सोप तोड़ो sorry aina edi si soiba mali ko d ki value si kya no si 1 khakta na 1 by 2 isil le ko soila awna d ki value sunan kya no d ki value si 1 ne ko ai si da bet tiktong gan to ding ngong do d ki value si 1 le si 1 si jila shop toro twice c equal to kya ta ni si shom chakha di 1 by 3 ta ne this implies c ki value kya ta ne 1 by 6 को अद्वैती A की वैल्यू खंगे B की वैल्यू खंगे C की वैल्यू खंगे D की वैल्यू खंगे अद्वैती ऐसा की इक्वेशन जो सिंजन बिरो A की वैल्यू क्या ना 4 by 3 अद्वैती 4 by 3 प्लस B की वैल्यू क्या ना हाफ 1 by 2 2 गिव C की वैल्यू क्या ना 1 by 6 2 plus D की वैल्यू क्या नो D की वैल्यू 1 means either side and is 4 CL अदुगा मसाई ये तो वाइन समाना ना सिगी फ्रैक्शन ले बसी इन तमिना नंग कहीं into तोने LCM ने into तोरो तो LCM ने into तार दे whole reaction जकना into तोने 6 ने into तोने मामले LCM क्या था बगे 6 था बगे Shina chida into to the katane 2 2 ne ko 3 ga 6 ka kare 2 2 ga 4 ga 8 tane 8 and h3 plus shiga the katane 3 and 2 2 shiga the kya tane and 2 the tane plus shina chida the 6 and h4 c object she balance over you left side the nitrogen क्या ले निपान right side the nitrogen क्या ले सी तरु अमंगा सी अनियंगा निपान थरे left side the hydrogen क्या कुनमरी right side the hydrogen क्या कुनमरी सी balance हो left side the chlorine क्या तरु right side the जो क्या chlorine तरु और दो इधर सी ना कहीं हुए ने balance equation हो रहा है यानी को सुमाइन तो दना trick सी ना याम ना तो हुए तो वो दे अंक की कंसेप्ट ले बता रहे को ये सही न तरह का दिन उपाय लेते यार ने को तंग चलो चलो